Hello, brothers and sisters. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. O te whamalo atu so matu whawhine, Pacific region. o te ofolo whātu sua wholu tātu whaolo Yesu Keriso, i ate o tō uma o iai i atu motu o le Pasifika. O te whafta i atu mo le awanoa, o le awanoa o te whaasua i nā tuai le upo le atua mo i tātou. O le tātou au tū o le hanga i Luma. O le hanga i Luma pea whamatalaina o le tua wanoa lea. I lona whaasino manga o le anga i le Luma nai. Po o le laa fo i Luma. A o le tuspa ia na whaaturi nai e le tua mose. I le tusi e soto ma ta upas fuma le whaa o no whai upas fuma le lima. E whaitawina e whapea. O na whetalai mai leo i ova ia mose. Se ale mea ua e alanga mai ia te au. Whai atu ia i whanaunga Israelo. Ia lato wo atu pea ia. O le whatonunga lea le atua i lana au auna. Le perfecta o Mose. Awa o le aia taina le nuu o Israel. Sa whaasino atu le atua ia te ia ina ia taitai le nuu o Israelu ia ngai Luma. A le o le o i tua. E a whea wha au au lau whai tau le tusa e soto le ta upas fuma le wha au lono whai upas fuma le ono. O lo wha pia mai. A o oe. Ia e si i lunga lo to to'o. Ma wha loa loa lo lima i lunga o le sami. Ma e vai lua ina ai. E o atu ai le whanaunga Israelu i to tonu o le sami. I le eliti tai matutu. O wha longo i le whatonunga le atua na tu ina atu ia Mose. Na ia whetala i atu ia Mose ina ia si tia i lunga le toto. Na ia whaatonu atu ina ia whaaloa loa atu lona lima i lunga o le sami. A o ia wha tino ina na vailua ina ai le vai. Ma na whai maile tuspa ia o le whananga Israelu. Na o lato malanga atu i le liti tai matutu i le o ngatu tonu o le sami. O loo ta ua i foi i le tusia patriarchal perfecta i le tu lau e lua se lau se funma le iwa. O loo whapea mai o le whatotua na lato sopo ia tuai le sami ula ula. E pei o se ele ele matutu. Le ele ua mango. Mana tua au lato ua ngai atu i lalo i le vai. Na o lato wa ai lo lato tonu i le upo le atua. Na feta laia mai e Mose. Na o lato i loa e le iso lato malo si anga e mawhai o na whaatino i nai. O na vailua i nai lea o le sami e le atua sili o Israelu. E sauni ai le awala mo lato vai. Pea tato wawa ai i le si tangale nei. O loo tau ai, o le whaatua tua o le whanaunga Israelu, ato ai male perfecta, na lato sopo ia ai le sami ula ula, e pei o le ele matutu. O loo whailo mea i foi, na o lato i loa lo lato talitonu, i le upu o le tua, na feta laia mai e Mose. O le mea moni na o lato talitonu i le upu o le tua. Pea tato wawa ai pea, o loo ta ua foi e le tuse e pere ma ta upas fumalatasi. A o lono foi upa luas fumalaiva. O le whaatua tua, o lato ui ai i le sami ula ula, pei o le ele matutu. O tauma whai i ai tangata ai kupito, o na male lemo ai lea o i lato. A o tato wawa ai atu pea i le whanaunga Israelu. O le whaatua tua na mawhai ai o no lato sopo atu i le sami ula ula. E ui lava ina tuli loa ina i lato e tangata ai kupito. A whai maile tus pa ia, o tangata pa ia lato te pale ina
le pale. But the Bible says, O tangata pa ia, lato te pale ina le pale. O tangata i kupito na whaumutia ina o lato wola. Au taita ia pia e le tua le nu o Israelu, ina i o lato wa ngai pe i Luma. God is leading the children of Israel Pei ta i o lo ta ua, to go i le forward. tusia pateriaka, ma perfeta, le tu lau e lua se lau, iwa se fulu. Yet in Patriarchs and Prophets, O le page whidangano o 219, le it tua says, na ia au mai ai, tangata e peri lunga o maunga i Luma o le sami. brought the Hebrews Ina ia mawhai ei o na ia whaalia lo na mana i lo lato la vea ina. before the sea. Ma whaamawalaloina ai le whaamawalunga o e whaasawa ia i lato. In the A tonu na ia deliverance, whaasawina i lato i seisi lava awala. humble the Ai pride na ia of their whaalia le nei ways. awala. Ina ia tofo ina ai lo lato whaatuatua. Ma whaamalosia ai lo lato whaatuatua ia te ia. He's made it in order to Ko so test matua whaafine. their faith and strengthen their O trust. nisio taimi tātou te muli ai i lo tātou lava awala. So we can see here that in O nisio taimi tātou te muli ai i lo tātou lava he malama brought lama. Hebrews Pei tai e ai le fufuanga le atua mo i tātou. before the sea. E ai le awala le He atua manifested his mo i power to tātou. deliver them, I whaawawina ai le and tala ino also le that tala people lei. might humble them. Tātou te whaitawina i le tusia ngā ruenga ma ta apelua sumare dua. Au lono fo i pelua sfulma le tasi. But God chose Le moli maua le au auna le atua le apostolo Paulo. and strengthened Na whetala iatu le atua ia te ia. Na tātou whaitau. and says this. O na whetalai mai lea o ia ia te au. Our own ways. Halu atu ia, Sometimes awa o au, o te awina atu oe i nuu e mamao. but God has a plan for us. Na wala awina e le atua le nei apostolo sili sili. Ina ia nga i Luma. Awa e iai le fuafuanga a le atua mo ia. E iai le awala le atua mo ia. It says Na here te in sila fia le awala. Acts chapter 22 and Na verse te sila 21, fia foi le whaatsinomanga. looking at the O le experience mafuanga lea o lo tato whaitau ai i le tusia ngā duenga i luas fururua God is a talking to lono him. whaipodos fumaletasi. We read, Pea whaawau le tato and the whaitau Lord said unto me, mai le mole mau mo le kalesia for I will vae send ngalona thee ono far hence le tu lau e whaase lau se fulmare unto the tolu. Gentiles. O lo whaitau ina whaapea e toa fia e a mio e pei ua lato i loa le matautia o tangatanga sala. E toa fia e ave ia i lato ua lato i loa ua lamatia ina. Ma tu ina atu i lato i le atua i le tatalo ma ai o i atu ia te ina ia la veai ia i lato. He knows the Pea direction. tatou va ai i le si tangana nei. We read in O lo Acts wha chapter manatu 22 mai and ai i verse 21. tātou. O lo tau mai ai i tātou. Le whaingatā. Le whaafitau lia. Le matautia. O le tūlanga o lo o iai. O tātou uso matua whaafine pele. O lo o iai i le angasara. O tātou uso matua whaafine. O le o toio mai le loto. O tātou uso matua whaafine. O leilo loa. E toa fie i tātou o lo loa ina i lātou. O lo loa ina o lātou mātua. Ma o whaafita audi o lo lātou iai. Ma tu ina atu i le atua i te talo. Ina ia mawhai o na whisoswani ma auna le atua mo i lātou. Ma toi whaafo i mai i lātou. O se lui tau mo i tātou. Ai ta tauro tātou mawhau. I o tātou uso matua whaafine. I tūlanga ese o leo langa lo whetaya i mai lātou. O se tasi o tala o te fie tere iai. O lo tūsia i whaalinga na tupu i tusa man se lautau sanga talu ai. O se tala e whaate tau
I se vasenga o tangata. O lo lato malanga ina ia sa ili se lau ele e sili atu. Na amata la lato malanga ile tele o me sili ia ila tau o ta pena nei lunga o ta avale toso e solo fanua. Ma tuuina i lunga o solo fanua. Aina wa mata la lato malanga. Ma ua whaasoro solo ina vaiti le awala. Ua loto foe le tūlanga o le awala. Ua lau te tele tawa le toso o solo whanua. Ona o le vaiti tele o le awala. Ua mamafa le uta. Mai mana o mia ina ia wha amama le avenga. A o whaasoro solo ina ea e lunga o le awala. O ila tau o e sa le wha vai vai. Ua amata o nai lalo. Ua sawa vale le aini se vai. Ua tau ave fo i uta i o lato patua. E whape whiono lato whitai ai ma le nei whaingata o le tinga ma tofa tofongo o le awala ia ngai atu ai lunga. Ma ua lato ui atu ai i au vai maunga. Ua whalango lango i le tua tasi. Mau atu i leisi pito ina nei pa se tasi i lalo. Ma whaalango atu pea i leisi tu o le ala ua matua vaiti lava. Ua lato uma watu i maia ma ua whaasolo atu ai pea ina e atu i lunga. Ua tuina fo ilo lato whaatuatuanga i le mamafa o le avenga ua tuina atu i lunga o nei maia. O se mea e ofo ai ina wo o lona i unga. O tau nuu fo i tangata malanga nei i le nofuanga na lato malanga iai. E lau tele lo lato nang mauta inga i le fia maua o le lau ele sili atu. Pei tai e na o le tasi le awala e mawhai o na ho o tuai i le nofuanga o lo lato nau iai. O le uma watu lea i le maya. Masuingi atu a ngai le tu o lo lato nau iai. Na lato whaafisa ngai ma tofotofonga o whaafita uli pei tai o le whaamanuia ina i le file mo. Huso ma tu whaafine. E whaamanato ia e tātou o ai e tātou. Po whē te no whai. Po le alo matua, po le afo i lo lai titi, po le alo mau oa, po le afo i lo mativa. E mauti noa tātou te whafsanga e malu i tau o leo langa. Aoni au tātou a ngā e tua, ono o le tātou mata tau ma le fefe. O lo o iai le fufuanga, a le atua malona whaanaunanga mo oe, lau tala vau. O le aia au maia le fesosoani mo oe. Awane e ofo. Po le ale mea o le atupu le taimina nei. Ma mea o le atu tupu le numanai. A te tau ona e mana tua ina. E mana o mia le atua oe ina ia e a ngā i luma. O te tatalo ina ia o tātou. A ngā i atu i luma i le tausanga nei o lo lumanai nei. Ina ia o mwhai o no tātou whaitau wina, ha tātou tuspa ia, ma sueso ina le ngā waloanga, ia sili atu na i lose taimi wa tea. Tala ina o tātou loto, ma whanau lango le ngā pa ia o le tua ina ia taita ina tātou. Ina ia tātou mana malama i le finangalo le tua, ma mana o mia ia sili atu na i lose si lava taimi. Lo tātou maua o le whaatuatua e maua i le whaalongo pēa i le upu o le atua. Tau i ne whaamanuia tele le atua i a te outou i le aso ma le aso. Ai mai se le tausanga fau o lo o anga i mai. E mena o mia i ne o tātou malanga whaatasi ma le atua ma le whaamaone i le tausia ina watu la fono.
Ma yo tātou tutupua, yo tātou malanga, whaat kerisiano, o lau te talo lea, i le suafa o Yesu. Amen. 44,000 saints in this wayfaring life. We'll keep God's glory and overcome all evil, sin and strife. Above the seas, triumphantly they sing. Above the seas, with arms in harmony. When on the glorious Mount they stand, sing with Jehovah's seal. Without the flow, God's Spirit we had always been at sea. Above the seas, triumphantly they sing. Above the seas, with arms in harmony. The them they follow where he goes, a group in one accord.